everyone. This is SBD back here with a fresh new episode. Chabuk sang thanglai tongo Agartala to get a new PC. Not sure what I'm gonna take. Aro thangai store visit kemene yagolon semanai bobo sopai ya. So no vlog no pune sin pachi jornai jone kada find like comment subscribe khanya bagi tapudi. So yeah, let's begin the vlog after this intro. You don't see the things I see. I'll tell you things you won't believe. Above the skies overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Oh, you in. We are in My Destiny. Tabuk HP wall kasha je orang ka Asus saya kubur habijang no. Let's see. So My Destiny over na kya thangmanu je musung high specification ni ko ke an pore HP wall over na kya aro bo backtouch tongo haipeno backtouch battery backup ekdom kom 1 hour hai motor se battery backup manai 1 to 2 hour so thangarna tekai jagabo tak sang Reliance digital da habane min dugana so tabuk sang Reliance digital thala jang traffic ko chalai ja bukai no gari aina solai kahma ka solai jang AC ganang ba sin ke AC kare ora aina khulai jai kono no manai let's go tabuk ora gari parking khlai ja thalai jang Reliance wa जैसे कि रिलायंस दे बोरा ना सना क्या दिल्ली में फायो दिल्ली थांगो दिल्ली में फायो दिल्ली थांग तामों खाओ मुंचु नहीं so चंगताबुक लेनेबो ने शोरूम थांगलाई दङ because ओ जगह लेनेबो लॉक नाइ मेनी 16GB RAM अब से 76 to 77,000 थानो nga गाबनो डायरेक्ट शोरूम ना सिनाय शोरूम nga देखा दाम खलाय मानेब्ला हिमरि दङ मर नंगो so yang guri check khaibamani yagulo khana hai thanglai tongo My Destiny o MacBook no nasin hai minai M2 chip 2022 model with 16GB RAM and 256GB storage. Yeah, let's go. Let's see the nakhan go nogan vlog na yang ka ban no chol gori man nogana. Hi guys. Tamungka. Saya kenal kan itu. Kalian menikah thok apa tadi saja liya. Kena nuga nu final kena. Next vlog was nor nubi macam ni result. Am vlog result sarun pajang ka. Dia tam nak kya. Lenovo vlog nak kya. Ke MacBook Air nak kya. MacBook Pro nak kya. iPad Air nak kya. iPad Pro nak kya. Ke HP Big Touch nak kya. Tajam nak kya. Naimang nak piro ka. Ma paya. Last vlog ko banyo. Final night sih piro gimana thango.
reason hingke kabang mone reason finance khanya naimani ang ke kagos potra bebang tijak but ani boys kaya 25 years kaya ko baba ninga ke bo kagos potra to go hebano state bank re amani ke bo state bank hebang kagos potra kare ngata kun khanya kari kha jang mone olo phailesine nanya phiro laikya khana sone bisingo phainai ke result tam nanai naya saimiya kho abono rakhain chemanane Je lo es Vlog. no pasa nai. je kepala tiki mana abon khojabone so ya thalai jong ta uno hai hai phirong lai tini tai mungsa sa vlog ra koro khaijanai jong saimiya content ma ko vlog khai content ma liya ka vlog khaliya tabu ti ko singa flyover so ko japta so yeah let's go